秘鲁的首都利马，这个月20日，有少年人行上街头抗议政府贪污、殴打犯罪真严重，嘛甲警方发生冲突咯，至少造成3个警察受伤。示威民众向警方冲浪等物件，警方施射催泪gases，有人向前冲，有人向后边走，现场真混乱。 Jóvenes, incluso personas mayores, estamos aquí indignados por la inseguridad, delincuencia, sicariato. Podemos ver por acá, por favor, una cantidad inmensa de policías. Bastantes policías acá son únicamente para intimidar, para reprimir. 一寡少年人是受到一个叫做 Z 世代团体动员，伫市中心的广场，想要向政府警的方向山顶人游行，提出因的诉求。警方先设路障，切断附近的交通，双方发生激烈的冲突。 Hemos venido el día de hoy a reclamar, aparte por la expulsión prácticamente de Dina Boluarte, una señora que ha sido incapaz de gobernar este país y que el día de hoy 秘鲁这马政治动荡主要是因为检察总长艾斯皮诺萨不提出对几多位国会议员、内阁部长甚至总统博罗阿尔特所涉嫌的几多项犯罪行为。19号全国司法委员会处停职6个月。Temo por mi vida, sí, soy un ser humano. Pero eso no me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción, porque es el juramento que hice. 示威民众讲，因对研究中的退休金改革正不满，并且要求提高薪水加改善劳动条件。工会、环保团体也个其他社运团体也表示支持。伫落也个看到日本真有名的动漫《航海王》内面代表反抗压迫、追求自由的海贼旗。 进前伫印尼加尼泊尔就直接发生这种抗争的行动，这代表全世界Z世代市民活动有跨国连结，变做一种新兴世代力量的趋势。公司新闻吴文玲编辑。